O te whatalawhatu sa moe le nei vaenga o le aso sa, o le aso se fulmai wha, o le masina te sema, ia o le ua te tasia le aso a whale masina. Tai au, tō tai au e halfway ai le masina i aso, whaitonga o aso le, o le nei masina le ua tatu le aso se fulmai wha. Ia, ia te tunua sa moa o te tue whatalo whatu i lau whita whafonga ma lau whafonga i le nei vaenga o le aso. Ia, po le aso tau pui na fo i e tala iai pui ma whai toa o maru te tasi i so si tu ainga. I whape fui o na uru whale atu i a lana whanau Kirisiano. I le a whaina po le ali tu inga e kalisia o le atu inga tatununga. O le aso lava ia o le aso o ese mai i a New Zealand ma Australia ma Samoa. I manisi atu o le Europa o le lato aso sa ana nafi. Ia o nei le aso ia po le aso sa whiangai male nei. Vaenga o le atu o lo mātou au mau mana nofo ai. Ia po le aso se ioe aso se fumarfasu lima. Ia ona tatou o fula ia le unga tonu le mu le masina. Ia whanga solo tu e foi ina o maitaimi manai tu e tūla. Tatou te whātu ele nei tausanga. I tausanga o tasi lua o, lua lima. Ia ona tatou o le mema di e foi masani ana na iai tala foi e whai mai e sui at foi numera ai le suia ia ai te loto little by little e iai le suinga i lo whaalongona i lo tino o lau aia tu le whaata ia ia i le ngatala i lau ai ia te oera vai ai whatua i loa i le sesenga ina wa eva ai atu fo i tamaiti sa for example te fa pesa tamaiti tau sanga le te ni tu kale sintoro te fa ai la tau sanga ni te le swinga wa te le swinga fo le winga na lo tala e lo winga i pe te tau le te tu winga tala le fa pe o tau sanga fo na suia o le suia fo numera ai le suia ia ele suia ia tata pi to fa pena pi masania tatu fa pena ia tatu tala fai i mene o tau sang fo ile suinga ile ngata suinga le taimi sui tangata sui fa numera pila ia tu nga tala na masania tatu fa longo oi ia na sui fo ia ole fa numera ia ile suia tangata pe o no foi nebo tivilo le vavio meu tamiti light pula light ona i tamiti sa felo tu tamiti matu farsa not this year last year e tamiti sa matu felo tamiti fatasi awa na orola ile awa te ila lo tuva ai leso ele ni tamiti foi fa pe ni tamiti on matu kalisia a tamiti o wo tamiti ole ale mafa na fo iena matu lo tamiti faila tu pe por lo tamiti sole wo te ilo tuva ai tamiti oka lista tamiti tio tua tu salo foi tu salo o poleono. But he is only 11 or 12 years old. Yo lo winga na matu failu tu tamiti lo na se fulu sutasi. To nala no fo ya na nafi mo uva ai o i la le e tate faingo fie no tamata winai e sa oala ele tu mau sui. Va vena sui la tate fa peta ita o le tate tu mau. Yui no tava ai tu foi fa ata o te le swinga
le ngata o por kalame ina ia lose weight ma tu mau ia le tino le mei ai ia a o ele vana sui le pita te feita wina i o ta i ata grandchildren ioi o savoi le matua ia e fua la pena fengo fieno tailoa o le so dia o le matou lotu tu fatasi a le autarou al whanau i li whaise matou lotu foi e lotu masani e pisa whaatino uma e tameti tupulanga taravou ia o tālosanga o whaitawina o tuspa ia a o le i whaatino ina latu po kalame o le kirisimasi e pe ia o le sa matu whangaina mo bua le mele ana matu whangaina la o le theme whanau Iesu i le Pasifika. Ioe, sa le o te manatua le vaitimile na ia pisa whaia ia o matuputonga. A matu whaatino ina la i le nawe teni ia a o soifua ia le stoi ina o liki tia. Ia le la ua mana i fuilu toe whamanatu fo ia i la tau i nei. Ia a le pe o le pau taraina le nai le matou a o lai telavo ia lai tian ma whanau ia o le ingona na whaingoai whanau Iesu le Pasifika. Ia pe na lava ia o na neila sa tue whaatino i nei o le whainga fuila le na whaia ainga i tutonu o le kirisimasi tutonu o atunu o le Pasifika. Ia Tonga, Fiti, Maori, ia e whaatai fo ia i latou sa tapenaina, ia ma o pi o le mawhai pa o nei ialo ma whanau e sia. Tanga i le whaingo fie i le taua o wina, i le ngata fo i la o meni o tamiti. I le ia si tamiti tia latu i ono whanau fo file mu, e ula vavale tamiti. Ioe, a o le mela na e fia ngai ma mea ne u whaia o ngā sa. Ia o le tau whaatonto, e lesi mela ngai pe atu sa o e sina tāli ioe. Pe sa o roa mea na tau whai. A o le tapena ina fui lau tamiti. Ia ele tapena ina le ngata na tutono o whaia o ngā sa. Ia, ai mai fui tutono le loto i fale, liko whada. Ia tau whai fui matua. Ia tapena ia sili atu. I tāpenanga, ina ole aunga, ia atoa, ia tāpenanga a le whanau ina ua tu iai le whamuimunga. Ia pio le manaia, mātango fie ia le ole ni aso. Lea Sofia Lea Sosalene ia tato ta pua i lo tato ali i etele la vaso e tu pua i tinga a ole nei lava a sota to te ilemu lea so e pa ia lea ngalu e ai tau oa so e se e ngā lulu e sili lava le neia so lele e tupu ai mana atu i mea ilu ia
Sofia fia ionai tula pei ole a matanga o aso ilunga a Yesu ia e alofa ai uleo lane ia tamau ai mau o e ile nanu ulele. Whaftetelele tua lo mātou ta mai lo wanga lelei, au mai a fo ilo mātou wola, au lia manmania le nei tū la fiafi. O le aso sā pa ia, fia ngai ma le nei tū la lolangi o lo mātou o mau mana nofo ai. O aso ngafua, te nisi tūlangi. Au le nei lavaso ia o le fuua o mai au le pōngi sā, ua mawai atu le malama sā mātou fia ngai ai. Ia male anga i atu o lau whanau kirisiano, te leia pui pui ma malu malu, tūtūra la i lau au whainga luenga tutofi. Ia o le mātou e ka lesia sa fia ngai tūpulanga talavou, o i lātou ia sa launga ina le upuma. Whaitauina ua fionga, ia ai whanongolongo, ia le lau te lenga o le pulenga. O avanua le lei o lau mātango fie o mātou maua, ia whasoa fo ima, ia le whanawiti, ia mōri mau mātou mātua. Whaftai mōri nei fo i masina, o no mātou o iai, ia o le whamanatuina, o lo o mai i le lalolangi, o lo avea matangata, liutinu tangata li upu, ia Yesu lo mātua li, ima lo mātou whaola, i le whamanatuina o lona whanau mai i se taimi o le ne masina. O le whaftaisili e le ngata ina ua whanau mai ma e litin tangata. A ua e saunia le whaoratanga e ala i lo maliu ma lo tuetu manu malo. Whaftaisili lea. Ia, o le tamae te talo a fio maia, a wina mai o lo nganga pa ia tautolua. Tiu te mawhai o le ne yaso. Ia si o fo ina matu whai wina, ma mawai so vi inga ai au lava o mātou tangata. Talo ta mai i oe, whamangalo, a ua iai fo ini mea ua a leu ai le nei aso ma sona whai wina tau unga wha le. Whamangalo oe lo mātou. Kau mai i o mātou loto, e loto whamanga. Ne ia manuia mea mātou te whaia mai lau i ono o Yesu. Ole mawala awai. Amen. Ia. Atu le na ua. Ana ia si mensi faim tatu a matamea i tatu matai e longo le leiai ia mai e se foi la falon ina ua ture mai ia turanga whapea i le anga le lei whasoro tatu atua e a matai le soifua maleola. Ia o pi ona o whaiatu ia teimi utua nai ia sa mātou ia la ua mātou no ponsaine il nei vaenga o le no fai atu e le mawhai ona o masalolo ia pitai. Ili iesa po kalamena nafi. Ioe. Ia ise po kalamena nafi ia ona sa o mao ioe bala aulia ia ma uele ma whanau. Ona nafi sa whai mo meo ta alonga ta miti. Ta ufo i e la tau tukulanga 11 and 12 years old. O le tukulanga na ia ma grandchildren. Na ana su siampini la nafi la tau au.
au football o tamaiti pe o le whaalua i lea whaatolu o na suisa pini mai au o i mai le lalo le i le young age mai le madviva se fulu le o sutasi se fulua pe lua whaalua so o le sieli whaatolu so o le sieli io e le whasoro ni matutua pe no le no mentioning le tae au le amatanga o le pokala e mo i ala e ftoa se fulua tausanga le sieli e tino le sitio le sieli o mawarunga i atia io but he's only 12 years old. Ena le no mo mawina pita sina me tatu te loai. Le Yesu ya numero tatu te lo o sui fu tatu. Sui lo fa longo rotino, sui me ia pila o ta o le mela na le e statu por kala mena nafi. Io on o le lato e ta fu ia le lato Super Bowl games nafi. O le tausanga le na te nei. Na mata mai io materi lo lotu la so sana te ani o I mean le tau sanga te ni wana na final sula e to atoru la le mafana na final sel tau sanga le te ni telo ma sau fa I me le stedi mai se fulu taia fa to au isia in o mai ata lo ngu ina o ponsa io ta te no fo fu I o le ua I o telefia ia ai whenga tā ia le meo o le lango ina o le whanau. O ana nafila, o le tolu e ue tā le balu le mati e ftoa umata ronga munduri. Ioi. Ia, le fuanga nana le ai e se tātou tā longa nafi. Ai, na whapale ina umara la u whanau nafi tāno. Le ala tu te sila mai, o le mamma lea. Ioi. O le tā uara o wea ino mea lea. O tā penanga le nei atu nuku ilo latu whātāua ina o meni o whanau. A mata mai ai ta meti lai le ngata o mea kau academic o le tā penanga o mea tau tā longa. Ia lea, tilo nei ai mamani. Io le lana mai ai lo watari le titi o la wali o kopi sua ia ma teri sua. Ia o le ngona o ri ia sa final latu au na nafi ia na mau we fule mate mori mawina ma o mata ma o va ai yo te umarola mana tu o tele ta alo football ine e pio se unga ngale fai se o fa na light o ro tam fai ave ia fole le tu le talinga o ne meto ta longa it's a live more as a coach for your own preparation. Lo time coach o lau lava penanga on your own spare time. Mela na fai ona e la sia tulanga tele tulanga yo. Tu e pela o le winga na ia ua fai net presentation o mama le wori. Tiro. Sorry. Mai mapena o le level o tato watu nuku ile whata waina. Io si tira mele no rima. Taua ia. O tiri lope whatanga o e tu ma ia pe tu avitai au. Alanu o mai I fua iai lo wanganga whaftai ile. Ia wa nei la tamiti. Ia tau le maua se ava no tamane mea le matu e kalesia. Ko lengi me le so fua yo o ile sa o fa au la ya tua yes na tala vai io ile alu se sila kapi lunga ile lang ile alu se si ta alu lunga ile me uma to ale ola nei ia ta fai mo io fa sa tu la fa pena io ia on nai pe o mena na le o se ta tu por kala mena na fi ia le la o masalo la o sa mo nei unless e foi metaua ia au ia ila o lo fia tala noina a fa pea e to ia si aso sa tala fia ngai ai mo lava ia malu ona ua pi o leu tam le fitu aso o te tau puina ilo tu pa ia malu tu mamanu ia o mana tu la tau cut down nalo ile ono
ono aso would be be fine with me, especially my health. I don't know auto. Pina o te amata ina o recover. Sa ia ma fo fai mai fo le ia le mato. Ainga ia te fai mai fai maria. Eu foi lá i fancy I lau te lang ina tatu por kala fai mai. Vai, awale toe avavau. Pia no fai atu. O lo ua lea meno wola ma. I le fu si fai na suia. Le tong o mea uma o te ia pila fai mai fa pena ona o lesa o to ilo fatu. A tu te lola o to de me. Pe ua pe se fasilinga malosi le mea ia tia. Pe ua maua le malosi fou ilo wola. O te look forward I mea e fai ai ona o talano atu I tulanga I channel talanoa channel le talanoa ia e pe aunga lava I mea o lo tuku mai ia ma le mau fale tonu o lo o afiai ia tonu le tato atu ia once again le pa ia tala I tapenanga le whanau ana nei ia o pe o le matu whaiwhi au malona whatua ia ma le nisi fo o pe ia maise sieli e lotu le tasi fo e lotu le kalesia le afu lingo le kalesia lunga la le meton pe o seli tala vou le na tele nei ta pena ina sifa ia pese ia maturang fa pena ia e mole tu e fu fatai ia ila tu uma le ngata I matu fisi au me fatua ia o le fisi au le pai leola ia me se foi sunga le toina ia pena foi sunga le felo tusi o le pulenga sunga ia time lau fili pi o le fainga buenga na ia ai me se foi ia sieri o lo ia le kale sia Domingues I le termine ia o le le ationgie lo minga seu o le of sosfani o ia le na o lo ia le kale sia Domingues ia ona ele I maua mai asa ili ia sel latu fai au ia pe o le fainga luanga to file na o lo latu ta pedaina uma ia me se fo le tamal o le pulenga ia le susunga ia leonga tan wasa ia pe o latu na leana ta pedaina ia le aso na nei ma le fa moe o le au talavou ia me se le ta pedanga ki mas o fie me uma ia on uma fo ila on fai fo ile o le tona ai ia me le final tua langa I ile nga ilo na nga o le na nga mo mua o le on sai I lo loto o le on sai I lo loto io o le nga lo na lu la o le tatu te tala noa I le me tau o fa mangalo io o te I ana le la o uma ua matango le ai masisina I loa sa pena to io au aluane se tasi o toi ina matu o le kalesia io o fa aliani sona le fie ia tau io aliani sona le fie mai ia fōringa mai la pi fōringa mai la na tango tongia o le meo le apain ia ale winga la na o tala o le tau o le pu lea o lo taroto io o tangata matua toi ina ai whawhitai I le tua o pu lea lo loto and then walk away ia piu o toi sabe ua ia le matango fie o le asona lila
ia ona o tūlanga whapena. So, io no sawari i le whale. E pi ua vane mai ati a polo lo gotu. Ka pia la sau la telefoni ai, peitai. E o mele te mine. Ua, fofo e siatu. Ia, ta ua le na. Le ngala le mele o te tano tuai. O lo tau fiofi I mea wa leva. Ia malu mawhai ona e control your anchor. O pi o me tau lava na. Le ai I just look at him and then I walked away. Ai pi ua tangi lo fatu. Lenga alatu ne se tangata whapena ia o e pi no fuelu I oe. E te whaalongo I nā le sao. Anyway, just leave it like that. I te ua to spoiler to ele kilisi masima le tausan fo. Apta ua, sa mo a o ni te mi whape ono tu la ini me whapea. Just walk away. Walk away. Ia pulea le loto, savanisi. E mise tangata matutua. Mise tangata matutua, ele se whainga tā oru tamu atu, whai se whainga ele matamofi. O mai le taimi ni o tausanga e toe ono oni mea ia fiai lo so fun lo ola ini tu bang whapea. O le whautuanga. Just walk away. Just walk away. Awane I manu maluina, ia le tatou le fili, ia ai mai se lava. Ia le vaitau le nei, ia o le soifua maleola. Ia, ona angai fo I le tatou matau. Sau fia tara noa to ia na fiua le na sau fafo matau. Te le lope sao le tala le te musu pau ale mea le au whanongo ia. Te I soson mai te sipe a whape sao lau tau whaitau atu I mea e sao. Ua te amat whatpui pui seri o king whaipoko. Te I eisisi o na whamaunia mai te I ua sese ia le ako. Te u sese le news leo te wa ia tu iai. E whanare o te musu o te tala noa so iai le mtau. Pio na mena le au mai ua mangalo I seri I o king whaipoko. A whapeo I eisisi I matau ni o le asu sa matu. Ia ele se fo I o te leo news le nei o te leo news pa le asu sa. Ioi. Ai le leila pe a whape whailo ane seisi. Ia le tūlanga o le ia e moni. Ia e saola. Le lei. Ia le lei whaftai le atua ua mangalo le na ale I le vanegi ana tapisa le atunu. Le levan tapisa le atunu I le tūlanga fo I le leo cases determine pi lo fai tu sanga ia whaftai tele ia o tū leo whailo mai e sao moni whamaun. Le leva ona tapisa le atunu e me se fo I le nei vai tau I mo meo o whamasinonga mai unga whamasinonga. Le leva nei ian tapisa tangata pi whaatusa iai le taimi fo I o seri o king whaipopo ia. Ia seri o malele, Paulo. Ale ua taro whai, lela ua foi. Ua maua le tala moni mat whamaon, ia e moni, nā la ua mangalo ia sia fo I alo le atunu. Ai le winga nā la utala. Ua nu ta ufo ila por kalame, ia siri I le vai aso le na te nei. Ia ona o le o whaiunga. Ia maltaimi fu na talo sangai, ia le li o malele Paulo. I sona pe mita, fu le whaatanga mai ele malo se iaru. I le taimi fu nia Christmasi, mara tau sang fu se ia sino na ainga pe tai. Ele grand tinga ia se avanoa. Ia I maua se avanoa.
pe o ina le na mentioning o le li o king fai popo a le la ua foi ua foi o le la o manino ua matala tu ai tatu matai tu mana tu foi and news travel io fai foi ona chaulea foi tau le ai tu ia ua sui foi lo na ia fa longona ma pe langa o le chanton nga ia king fai popo i to tono fa pui ua tau sui langa support ile fa tu ile tu sa mutas ona o isi fo isa la tu fai paanga wa lisi elina sa le sa fai fa tasi la pese le te mana tu sa elina so ni so fa ya upa e po ya upa po tasi na tangata sa lango malosi ile fa tu ile tu sa mutasi ilalo la fai finga mema si so le ya kin fai popo yo le ala te mana tua e wala king fai popo to tonu pe wa mata o na nga ilisi van fa faile ru wo te ala lengo le si van fa io ia e pi e o lava un tato mata tu io ona le o filiai ele moi io o filiai ele moi ai le tele sa tala ile le mta puna ia langa o te loa po se palola po le ia fa pe fia male tau sanga ina na fatu ye sia fo uso salo po lua toru se te mi fa pena to le tele mel uota ia si tau ia pe na ai fa tela le ua manino le mautinoa ia o fafo ia le fo ia lo le tu le tamali io na lo fa ia ile atu ia ona tulanga fulele na la tu le malio si ona tina io ai la tu ai le ele ngalo ia te upoto ina na fai pe me ele ia se sina ma fo ai pe wala na al leo ole sau men sau e sau pu ata me pi le to ina tatu ma matua tatu tamato ina ai o si tau le ana la tu le malio sentina ia po ani ata na pu te na vale ai pe wa no forto ina le vada mana o to ina nanga ele asisina le na to au mai tonu le criminal lai polo ele ai asisina to au mai tu le pa le criminal libel law o le tulafono le nana ave sea i le taimi o tofilau pe taina toe a apa ia i le toeina lenei ona o le ita tele i le li'ilea o le tigā tele io i lenā i le fo'i tamali'i ia king fai popo o le lava tamali'i e tuatasi na mafua i lava ona toe fo'i le toeina ia matoe lalaga mai ia le criminal libel law le la u to tele tangata i ua whaingai io le criminal libel law le e te tau ana fesili ele unga li foi le o i Sydney tau fesili ele la toeina ia a me foi oe ma toe a mai tu o le na tu la fono le ua afia toe ma ua io wa te tau ona whaiai wa le asisi na au mai e tua ia le foi ban tele ona nafi ele masani wa ona nafi pe o le aso le aso ona nafi o le mato sto nai o le aso sale na a o le aso to na ia ma o le aso fareile mato o le aso na ia na Samoa le peise me fa fose ia le press conference ia a leo ma le official tutor o le tau o le mele o le fatasia o le official tutor ma le mtanga luenga o leo i le tau mawhai e tineia ia le mele
o fuala au fasaina ia po le aisa o le meth o le taunga ele na o le fuala au fasaina le fai le aisa ia o le ala ua o tatou mautino nei la o ina na fai le press conference se ma eu mea le ua whaarongolongo i ele tatou atu ele ngata e lima le leo so whainga leo po mo mea rates ia po le rate le lima le leo so whainga mawai tangata to se fulu ma to valu se fulu ma to valu i la to na mawai ai mawai fala ma me ni o tamaita ele na oli io e pe o tamaita i da vanga i etu ai mawai ma le urungali io fai ngā luenga ale malo o se urungali sa moa o tangata fai ai si fai a onga fai tangata fai a onga le primary school pe fai a onga le elementary tau mai fai a onga i korisi high school fai a onga le si korisi le malo ele ta ua mai po e tonu le korisi po e tonu le io fai a onga le si ise e kale si ise kolisi ase e kale si io e late ele i mautinoa mai ma whaeloa mai po e tonu le kale si e ana le korisi le na fai ai o le tāua le Samoa le ala o tatuba ai ele se mea peo leo foringa mai ana le tutu fatasi ia masuia komisina o leo peo le all of a sudden wa fasolo ina back to back ia le afoi le maua o tangata nei whawhetai tele ai i le official leo o le official custom ia o le tamaitai ia fonti taifu ia maleri i komisina o le suafa ia le ataua le taua le ataua le sa afamasanga ia ma la suite ta io o la suite ta ia pe o la tona le ua matana la to fai to fato ono mai ia press conferences ia a leo ia ma le official duty le mea sili la na tafia o le taimi e whaasolo mai le camera le taatiti atua mea o tutau bullets o tanga aisa fulele le met le awa le ngausi le o le meo le whana shotguns M16 ta mai pistols lua whana tele ia ma pistols na pe wha e pe ono ia whaasolo e mo le weed le tau tatu le weed ia po le marijuana tanga ia me fu ia fola mai lungo le laulau monies tatu vai le fola mai o lunga o le US currency o le US money ma le tupe Samoa o te ilo vai tu ta o mai so le ta luas futa la Amerika te le lopo ta o toi ma se lauta la io ai te lea le vai ngore lau na kava e me umarina o aisi me o momi o tools momi o afoi ngome o me foi e la fede ka ole me le e ura ile mea paipa momi o paipa foi e fao ngā tangata e ura i le me o le aisa po le marijuana po le ala sule ese mkau kio ngei mea o tatu wawa ai e le ngata a le tatitia mai o meu a upenga o le whape mai le li le sui komisina li langolango o a upenga wha le whaatu la whanoina I mean le whaatu la whanoina mo a upenga e le iai le mea taula e le stalaina ai e lalo fo i o le lisi o whana e whaasai tu tono le atu o le mea mata utia le mea anyway ele i fo ulanga na fai fo i o so fai inga mua ele victimo aiken kai ntato va ai fo i to inga mea ia pe o le mea le o te tau fai atu ai
o lea le I umia ona maua le iwa sfuru iwa kalama. Maua le fia le si kilo kalama. E ono kilo sia na maua nei. Lea lana fasilingia ia leo leo. Ai maua e. A whaatupe mea umai na maua le masina lea na te nei man masina nei. E pea ma le ono miliona. That's a lot of money. Ono miliona. Si whauta tātou sa mua o iai. A whaapea la e whaamatamataita le whainga mālo o lo iai le te minei ma le whaatino ina o lato tiu te mwhai. Le ai masisi o tātou e whaalawilawe ina le whainga mālo. Is all yours. Ioe. Lau pulenga o whaia ioe. Le whaila o tātou wa ai. Allow au mai le approval. Mai le I komsina mai le afoi. Mai I le pare mia mamalo le malo. Ua uma ona pasia I tutonu. Ioe. Ma ua a mai le approval. E ama le wingo le tala whaonga e leo e le ngata mo meo o bulletproof vests or weapons. O te lopo le atu ngā weapon nela alau leo whaonga I 10 year old rate, 10 year old o sofa inga. I mo meo fuala o whasaina. Le vanda tauna whai leo nā mea. Ele whape o tatou leo atu mani whata maa e whana mai fiti ere pulu. A leo tatou loa. Wa le vana maua tenio eken. A alu le reite mau mai o computers, o whana, o tupe, o aisa, o maliwana. Ioe. A whaila o le mau mai e weapons I mea. Wa le valanta tau o na tapena ia leo. E o tapena sauni e am foi lato e o mani me ioe fana mani me fa pena levantan fai vai le ua o tia tu ri tsasi o leo io le pola tau sanga nente ni le na mali we sis leo fana leo e le longo le lei e le tai on no longo le lei ioe ia ele ngata la ilena Ele ngata ina mau ele rungali I whaia onga. O tangata whai ngā ruenga le malo. Ea oa o tupulanga o lea. Se tatou sila toa iai. O whea ni whaia onga ua whapene. Ale me sili na matu ia. Sole o le rungali. Mom and dad. A man and a woman. A whaise rungari o whaise la whanau. O le ale lava ai I le la whanau. E ni etso tangata ngā rua, tangata whai ngā rua ngā le malo. Le ase whaava ai le la whanau I ai. A whai o tangata whai a onga I kolisi. O lono winga mo meo degree holders. Degree holders tangata ia. E sa o pese. Afa pe sa ola utal le mai I news I tala ma le press conference le tatu mai mo uma iai o le tala afa masanga pina na mai mo mua o le tamaitai ma le ali ai musu anelo iai ioe toe sau ero martara ioe o le ungali ele ni faya ongo o lalo le primary school Faya ongo lungar korisi. Colleges. Faya onga ile si le tina ile si korisi te le lopo le malo wa le si o le malo o le si o le karisi. Se tatu fa ufta tatu ia. O le foi e langa I ACEO I tuli mai e DSC. ACEO o le department foi o me tau whasalalau. Le foi la toru ai maua e foi. O tangata e o I se wai no nofo motels, la moa motels, ma tu lei ele la tu whapeta I te poa la tu pisinisi.
le fa la o manino mai o pisinisi a tama ia o pisinisi tu rei aisa io ele ngata la ele o le tangata le na tasi to o lua tanto whaingalunga malo to a tolu le tangata e whaingaluenga le quarantine ia po i latou foi le faia mo me o fa asu a fa pe fia mai ia ko ngai fafo le ofisa nga kero a veleta o ofisa fa asu o le quarantine o le vaenga i lalo sai lalo ia soia i lalo le ofisa fatoanga io le latou tutua ma le unanga ke role o i lalo le vaenga o tiute le tembile nei le makua i ofo fongia nei fainga au tangata nei tole o fongia mai o faia ongala ia a le foi lai mau e martangata e whainga ruenga i tai i le meo le i tai le custom whainga le custom tai le wafu e te loa e le mwhaina le se langa pino whai atu la unga ruenga le no i sa mo te le iro se mai sa au le company va io e o le company va e ta ua o le Warner Pacific Line Ola ngā ruenga la whaia o ue preparing uma mea kau documentation so whaa i mea tau Bill of Ladings o mea uma manifests o mea uma lava ia ma le tau o lea uta ma mea uma o ngā ruenga na sa iai. O whilau te advicinga le custom o le immigration o leo o la ngā whailanga ke preparing advices ia advice ai la to le time le arrival le ETA ma le ETD expected time of arrival ma le expected time of departure wa umia lavanga sa au ai ia o whailai e o whaatasintansa ni kiria va ala oroa ni ki whafoma Io so whaila se o masani i o tangata sa i custom ia soia. Tasi ia tangata e tūlelei. Eisia, langa fui tele ni o tangata e ui mai ai mo me maise pe a tele na watu containers. Ana i ainga mo me personal effects. Aui atu lai tamani. E lenka mai tip pe tamai. Tangata i ele whainga runga custom. Ioi. Au tama foi lá pe latu pe fatanga io ele temi o tio divo ia masiri o Ray Pereira e siri na sa pio vai temi na ia masito ino o le lua Marina io lo vai temi na ia masito ino Paul Fimono sa tama ia o au pio au maurunga nga o custom I lo vai temi ia e tate masani e wafo I le tate e koutu uma I mene iaso uma a o whainga ruenga I sa io so o tasi nei tangata whai la piki io wai e iai ia lo ainga iutai vai lima a o soifua si o angkor na siona whatu alu watu uma New Zealand mo meo o furniture ala fali ala tu uma New Zealand container ato e fale na o angkor sai utai vai lima io e lalo I foa le o farsa vai lima le latu fatunga fali hua na sai tere ropo ia ia fali o una vetua io wa uno ave tua ia le lato through lana waru fa savali the paperwork I tama ia kam le au matua custom io e fuila le tangata le ainga o roto rua le faro no mai io I sava I le ainga o tangata le ainga o roto rua I fanga io na suru mai foi o foi na ave o mai tua ia le uta ale lato ainga le winga o le tala I natai e pe leuta no fo mai temine ai le ifa pela o afia ai le me ai sa paule me tele temina o me tau marijuana
O le a fo'i. Io e sa personal effects. E le fa pe oni ai langa o personal effects o e kokongi ale tute. Pe ni me fa pesinisi po le e totongi ia i o nei tamana i o ala pati la mustele ia ua te lo ia ala pati po fai e po ua maliu. Io e pi ma ua maliu fu sina tama pele ai. Fa se mai au sisi pe api o nei paanga nei wona sa matu fai mea i le fai temi fo. Ia o tanga lue i lo tātou atunu. O lela e pi ana no fatfa pena. O telo tangata i tangata sa fai ngā runga e kai kasam. O le area na. Pe o le officer o le cute, o le officer o le quarantine na valele. Ia o leo i lau ka mo asa le mo le sifi le sata alu au mota sa ia marsitoi ina o Samoa i fo ilo nei a Peru ka manga ka masise ka manga e mo mai le si mata pe mo watu la o le mele na o la tato wat nu ia so mo i arta e la tu rose tu pe itangata ni e fa i o taile tute o i leo ia wale fa taila pira sa la le mali wa pati ona tangata ni sa matu ngā rue fatasi yo a matu ngā rue fatasi te fia o le sia utama i ngoi a ko kive sai le immigration e mamao ala i utare fale o tangata e nofo i utare tonga vau walu la ki live out advice e te tauna ave iei ta uile teimi e taunu uile vaa ma le teimi tasia tangata so le o le tatia la tuapi e no nofo mwhapinga tā me ia ta ita ia no ta whai atu le me ioi e se le mario ka ngaka so le ioi ia se vaila Kele tau sanga fu no whainga rua ngai, kompani ma o pay tax fo i tatou watu. Hei tele i sinam samo. Umarola ta onga, o sau i fiti mo tau sanga toru, whai ela ko si fiti, o fo i aturoa whainga rua nga. Ioi. E sele ta ua fo i o nā taimi i le tau wawa ai ai mare. Peua o tele la utara le mele, ona o tangata na afi, o tangata whai ngā ruenga ale malo. O tangata whai ngā ruenga ale malo. Lua whai a onga, tasi quarantine, o kasele mana ia sole. Ai maua i le isa. Ai maua e la malesi ura lea. Ke o foi le leo sana nofo le malai valele. Te o foi sana nofo le nei tula atona la toile. Fia i tula lele tole valele i tutuila. No, inga nga sai fatasi i tu dinosauro. Tama ma me le pepa ila le. Wa sai ko kongu ia mo meo le isa. Sta fai tole anta weo kama. Si ka ko va ai tatu samoia. No tau whaamtalaina ma tanonga o nei le si me i nei tangata i pasia me tono whatpuipui. E a foi, e whai le pepa ila mea. Na wholo la ia. Ioi. Na wholo la ia le tangata. Na harurola ia whailanga whi au tu tonu o le a foi, o le whatpuipui. Ftoa maua i nare aisa. Ia mamea ia. Te lola le io o yen malam la mo tatu atu. Au te rai o a istaini. E mese i la tu tono to ese. Pio le te whai atu, le whai ua whasona, vai whai le whai atu i ata tifanga, le whai tu tifanga. But that's the real story. Ai mese lava i la tau e ngā lala le mea lea. Ioe. E whiwhi le pepa ila, then swallow it. E follow. Ona e arurole i tono le afoi. O le whapipui whatoa whai e lau whi au. Lau whi au mamau tūrou. Ia ona
ama ilo la wala la tu tono pe pa ila ia esa o tam sa o mo me fa pena o me fa ngai tama matene kalan metal condoms tasile na foi material le pui pui ele me o na pasi le me ton e leni tama ia o le me te losi tama I me fa pepe o le tele o le remote o le mouse le te lo pe fia se la wafi e wa fa le me avatu tipi fo le a lela na mori mau ia le puller custom I le faita wina o le ono kilo ia na maua le aso farele ma le mele na maua mai o le vale le ma le iva ma le fa point something na maua I le masina talwai a tu fa tasi la me uma ia fai mai le calculation a vanga ia a le official tute e ono miliona montupu e ono miliona montupu e fua ia si tatu wa aila ia e matua I mawae matitele ia nei whainga o tatu wharongonongo iai. E ono tesi ma le torsu 2 kilogram le ana maua I le aso whareile ma le aso tonai le ana te atu nei. O le malaka le lady sa moa wha le ntau nu tai au le aso tonai. Io to e maua isi aisa I leisi foi pusa moa. O la me fifi e tangata nei fa ngar pusa moa. Pe fa ngar si me pe o le ua mata I tu ia pe pusa moa. Le foi la le ngata ina moa lesi malanga moa le di sa moa la ya le futo e maua I le malanga le la stona I le tene. Tau nu ia pia I le tae au o le stona ia. E tu e mawele si pusa moa, e mawele ono desi ma le toru lua kilograms. E matautia nei whaina. Pea na whaia toi, leala ua alu le porkalame leo I le tausanga a to sifulua masina le lato campaign le whaia le mero say no to drugs. O te talitonu fo I kālesia ma I lato uma. Taua I o si mesia, langan uwa ai le na tatala le fionga le li pale mia, ia pesenga o le fitu asa o Kirisimasi, I tu tono le fionga o vaitele. O le fai unga o saunoanga ia le pale mia, na ia fea I mea ia, o le ngā lulue whaatasi o le malo, ma le au fai ngā lunga tutofia le tu. I so o se kalesia e leo ta ua tua me fa pe na wai mai na patele na o e ai au fenga longa tofi o male tu e mo o mia le lango sua I le ngā luenga a leo ina ia male custom ina ia tineia me I o fola au fasaina o fai unga na o le opening nia na ave ai le mea alofa ale malo I lea fo I langa pe o ia na matar me le o pespesenga o Christmasi na amata 13 days o le Christmasi pe tai ia mai temina o le rio fai tala pusi so o mai ele ia masiri o fo mai ele la wo ye nei ia I sunga le fenga le temina ia mana fatu le la fatu apa ia se mea alofa ale malo I lona tūlanga lea o le tau whai ia ngā lue whatasi ia le au whai ngā lue ngapa ia le atua ma le whai ngā malo o le au ngani le malo awane I toi tu atua na le malo e whai na o lato e se taua ia le ngā lue whatasi o le malo le whai lau tau whai e langa ia le vaenga o le vaenga foi le ua tatu o le afoi o le fono village fono act le utam fai toe fa marusia vaenga ia ona
ia mafai ona fesoasoani mai tutū faatasi campaign ia ali'i mafai pule o nu'u ia le Village Fono Act o ekalesia ma le malo e matagofie le mea lea ina ia tu'itiitia ai ia le aga'i pe i luma o le vaega lea o fuala'u fa'asaina ia o lenā e sele matautia o tagata fo'i e tigā nei lo tagata ia e o atu i tutuila tigā nei lo lena maua i le vaiaso le lisi ai le o mafai alanoviga pei o le si'itia le level o le taumafai e natia atu me ai totonu ia agusā fo'i isu o gai mea ola sogisogi ia sogisogi le kio akau overdose lisi i sitaʻifau ia pe o lea ua galulue fa'atasi ia fa'ata ia mo me o scanners ia ma lea fo'i ma taʻifau ia po K9 ia o lea ua taumau ana fesili tele na le mea ua all of a sudden ia e sau fa'asoso'o mai a mea ia ua leva na ai lesi komisina o leoleo ma le custom na mina le fai ai pei o lea ua tatuilo ai ia le si'itia o le tula'i mai o le malofou i le taimi lenei pe lo tatou va'ava'ai ai i lona tula'i mai ua tausi'itia faiga a le malofou o lea ua foliga mai ua vave ai ona taeao le fonousu a Samoa o pea a papa ai ia fa o i taeao fonousu o le laso nei a Sofia nei matou a sufa no vinga na sa lima fonousu a suono ia ringa a fua ni Samoa so ia manaia foi la o esi na me tau vasa'i ai ia le va'ava'ai ia masi i tatou tilo le isi mea matuia lea Samoa ua lone le fatauloa nei le fa'apefetauloa e masane u talanoa i mon mea o le numela lua e iaia i latou e lagolago e iai i latou e tete'e ae o lea i le o pei o lea ua fa'asolo mai le au i latou fo'i e nisi foi au fa'asalalau i latou matuaita i le malo e maise lava ia le fioga i le li'ipamia ia i le mataupu la i le sainia o le selau 50 miliona tou silafia le selau 50 miliona le foi e vavao ai le foi avavau itu le pa saini le mea a ele sainia la ukalago i ospitali chief ele le tatu vava'ai to'a i le mea ele le tatu vava'ai to'a Samoa i le mea te va'ai i le tala le to'ina sau e saini le mea a ele sainia la ukalago i ospitali matua i o tale malama so le polale ko ngaka fa'apea o le fai atu le malo hold your horse let me ask Australia langa le wa address mai ya Samoa government ia le tupe se vai po ai ainga ele me fai na atu sangi po isa langa isia o le mai lalo o le ngoa Samoa the government of Samoa ele se la le malo ele tete foi fatuai wa le fa pena amata mai ile vai taimi o fia me ele se le malo ioi o tou ie o se fa sala la wala no fa no fu i foi le sangata le foi pe matitele mai fa pe e fio lolo so te ita ioi le anga a matutala no issues nei metau la kapi e sala na matutala no ioi sala na matutano ia langa isia e manu o matou loto i mena tu ia no matou ola io ai le fa pena tu i fu no matou ola i moni o matou ai ngale tu i molingo Samoa de fa to atu sana tonu me vai tau o tu i lola ma wa tu pe tu si ai ngo tanta alo not my time not our time io so
afa pela voice matou langona i mea ia fetaui e tala feagai ma matou ia ai ua le nofo fale si tagata fai mai lona malamamaaga ma lana faalogologo ma lana faitau ia e sa'o le manatu o le alii palemia i le faapea o te fai atu e lagolago ia esia laga o lea ua alu atu le mea i lalo o le e le faapea la a faapea o fiti e matonga na latu afeosofi tonga ia mafiti saigi o le latou na ia manatu o lo latou lenā finagalo e lē taea faatasi atu ai ma le tatou faigā malo o te leiloa le tupe afiti pe na ui i le malo pe na ui i le unilakapi faapea na faiatonga I have no idea but ours o tatou na ui atu i le faigā malo langa leo e le aise me o vai tu ya tonga mafiti faapea o le palemia afiti po le palemia po le government afiti po le government of tonga na ui tu tupe I don't know unless I ke lo ian fai lo mela ile I don't know na te reading se tala i tulanga na io e ale me si de no for toin le fai mai la aus la ale sengia lo la alu e tala no ia Australia o ai o te tala no ia Australia ele o sau lalo se tai fono le tupe ele o sau lalo se uni la kapi po se la kapi sa mor tupe ele o sau i se fala po tutonga ele o sau de maftanga tina ele o sau po le alava ele ai tasi ale mele ui mai ele tupe o le malo o Samoa ale sai nia la malo Samoa then hold your horse wait your moment fatali se i tau sa ili mai leanga e moni le lei i lau whaarongolongo i le pale mia o le atu e le papea waturo me saini e taipeia o leo soifua ma leo e le matua lolo i me i ate oe ololo marurima whaila autograph i le papea na le whaingo mea you got to read until you understand read and keep on reading taipeia o le timi fu le leo taonga tala fiaonga mai read until you get it ai mai roho le kau faroro kau leska fe mai please do your own work vai mai roho fiaonga ho le tau faroro tau le apia le sama titia ia renga o papela ngana mele ka kuku inga le fai o fengi me kawanga wa afe mai la o fionga le pare dia au ore nati tu sape to ave tu pe Australia ave bea ni ka kupe la ke o ka kufi fai kupe Australia io ai le lei ona tato fai tau ia manino facili if we don't understand and ask questions mera le fai ele papel le o fai mai ale sai nia le palimia le atolo le akori o sali se fa uta tatu ia sa se tangata ina ale ora makua i oe ora makua i pili lopo o ama fofo a fai atu foi da ia ni tala so le asake mai ya o le pese kamaro o le pese ko inga pese lo makua so le a fa kura asake mai fa me ia o ko la mele ia o la utala la ile ni la kapi o ila tou le fai mai ale anga results atu ia le telefone vai ia o le matua vai ia so se auta allo ai e le ia le organization e ta pena ina so e le manuia e le fo io so se mea a matatuai le mea e le ngata o le tapatau tali io le na faita mata alo le tupe maua la tatu valono le au tonga au liki au kapi le la maua tupe tamta alo e le mfaina tatu o fa pea e le mafai na tatu o fa pea
o le ala le manatu oe e sili atu le totongi o le CEO o le lakapi nai lo le tamata alo totongi le tamata alo lana pasese alu atu ai tia ia na tupe maua na kon kalate e la tuita alo au sa ai fenga luanga CEO ile se la wa feta usanga ile tausanga ai le sana nga luanga tero fia le ka kilo ile reality o menei ka kilo ile reality o mengi nga ka ko rola ile po esa langa esa au te tala no mai turanga fo le o te au ia au te tala le tala no a faila te tala no tu I'm the one of them. I'm the one of the former rugby players. A voice sa ulangon. Silia tu nai lo le fa leo mai ulangon na o ilato. Nei me o tino fa la ina ona ola tunu. Fengo fiato mai so se tangata fen sa tala noi me la kapi. So se me so tangata anybody. Atiro faina e tala no mai lo mafau. Ai te le o malama lama. E te le o loa le mea o le whaingata o le ese o le mea iai lunga i taitai. Ese le mea o lo ta pena ai nei tangata e i tonu le malai. Langa e ofo iai lo mai taimi. E ofo iai lo mai, e mo iai li telling to per taimi e tufa e mato pocket allowance. E langon na le leo lea. E langon na le leo lea. Foi terminar ele materita one million tongi o mato pocket allowance e tufa e apo fene nu e tua ele ya saunga le le pocket allowance ele ato se lo ai no fa longo a fo ia o temi fa ta alo fa me sori o ke ki foi ka ko kama ia ki via ka ko te tole pe o mea ia o lema da tau ona tineia. Lema da tau ona tineia. Tala noa la isi o rie tala noa mai sele si lena u whanongo longo leo tala noa mai i New Zealand. O tala noa mai i lona mafau whaitu au. O tala noa mai i lona mafau e na te talia ina le mea na te lei test na te lei afo na te lei carry ina le load i ona tau au i lona taimi kalavo le wharongo uma mea tamata alo le wharongo uma mea ila tau na ila tu te langona ina le tāua o le mele o te tala noa koe e le whaingo fie so ole uni la kapi ala ia le tatu atunu mo a'u lava ia e le apa atu le malo e suia ia tu tonu ofisa e le se mea na malo e fai a ole au ngani telia o tātou nei tu tonu o iuni taitasi ma o tou e tu tonu langa o tou e filfilia le poat ele nofo le poat na filfilia la tou o tonu o tangata o tonu o iuni la kapi e filfilia le poat ma filfilia i le panel filfilia le panel ma filfilia ia i le CEO o tangata la ia o la toa e toe o mai o te tari tonu ai le tanto e nofo sisi o tangata i tonu a o le sainia le tupe tele lea ki lia le poa board members ki lia te telefono ki lia plesene ele o se mea ele fa o foi tamata alo lato e ia tamata alo lato de langoina ia le HPP e foi tamata alo e lato te langoina le fast pato le taimile nei ua le anga le au le ai ia i tamata alo o mai le taimile they blame te telefono ma le CEO ma le tangata o lo tutun lau tam fai so ta i se tasi o tae i laso tae au mai Samoa ma te tala noa i o se paanga fo i le tatu por kalame o ia fo i sa fai mateu tupe ale uni la kapi atoa
Samoa. Io ci tatalanoa po fetonu ale me o lo fata o to ala foi sono finangalo i le tau fio le tupele awana i vavisainia tai aula ia faina mo ma ese mavanoa ia male afionga ia tamale tata meng chenchen tamale tata meng chenchen sa ta mo i le fa malu io o ia foi ia ile ngata sa ta alo le tatu au ia ai sa o ia foi sa tupe io i totonu le uni la kapia e te le foi se sao le li o tamaleta i su engo sponsors i totonu Europa io matar no ai ia ona ia mention taeola se tu se ia tu se mava no taeo o le tonu sono finangalo malana ba ai pesa o le mele au mai i wa o tamaleta foi o le CPA o le accountant i le se accountant fatau vale accountant o tamaloa io tai au la ma tau se dia tu se va no na te au mai le tūlanga o vaenga ia awana sau fai foi tonu o le uni la kapia le tatu tunu o ia na va ia tupe ale la kapisa mo i lona foi vai taimi ia au le i manatu tau va vaenga fa kiki ia ona manino ila ia lea o mea ia ma i latou tonu lava e suia ia tofiga ia i le gata foi tagata e suia tofiga ae po le aso na finagalo pe tatau na e se rote teifono io ia pe faapea foʻi ai seā ua lē mafai ai ona avesea ua na matanoa lana sili foi na no sili ai e femaitali ua u le loa po le anu o le mafai ai le port ona avese ia toina sa mo po ia tatai te o mele te fetu ala tala le ia tio o te tau ua lava le taimi o tule epa i tonu o le uni la kapi a Samoa e le ai se alu luma io e le ai se alu luma le ai se alu lunga io nga le alu soro muri an mele ia tatu au le no fa no no le sian sauno o le IRP e fa alua lona fail ia se uni la kapi ile mele rank te tau ave se lo aida e sui ka i ole uni la kapi sui ta sui board members sui te fono le afa tangata ia fa tupe mai le IRP pe ao ile rank e mafai ai ona tutongi ele IRP so there's a right ele IRP ave se kanga kangi ai se langa o tupe o le io ai se fa manino le lei mena taia pe a fa pe what the coincident Tamaleta Chenchen is someone I'm nominating to take over the Rugby Samoa port. He's nga sa se I utam fai e mo se ma vano tai au se umala por kala mene ia no wal au le ia pe mo se mati tala no ma ia tai au e tau una fa manino nei vaanga ia mo lau tu fa fo anga Samoa ia olena a mo ila tau ia pe ila tu te fai mai o lo le lei pe tu le e pai tonu I a ua tu te fai mai le fua ina results a fai teri la kapi then awe te tala no meia io awe te tala no meia langa e te le ilangona ina le me ole e te me te no foi ai misela o le vai te mine money involved ta tie ma tu te mi ele teles tu pe tongi ma tu vai te mi a le te mi le ola ngona leo tamata langa o leo o la kapi I siocha o la nga duenga e tausi ai lo to lua e tausi ai lo ainga a o ola I nei lo tamai le ese tu pe tausi alo tu uana na kon kalache o e fesiri ai e fesiri le malo e ma fai na ola to ma fa fusole a ngi foi malo se ai le ma fai e le ma fai na tua ia le malo e tua ia le level e te fono ma CEO la kapi
ai au ala tatu te mai fai mai ile ai vai la le tele me lo tan no io au tatu te mai tam fai tala noa ona o fai tu au manatu malangona tatu tala noa i langona o tangata o tau wina le tau mo le atu o lo avea le fua ale atu io o ala ngona o tangata ia tu ua kalapu tu ua ia mo me o kon kalate na mafua i ona mo tupe e tau se ainga ele mafai lana o mai tangata ia totongi le tangata no pasese misi ta alonga i tono contract I want to represent Samoa ai le mafai lana fa vale valea ka ku kala fa pe ele o tu ia ele tu se foi fe me ele o ka alola tu ele a o ina e la tu e ke le o fia i va ai me o ta alonga ni America te va i trade taken uma ele fia kala pula performance trade oi ele fia tamata alo arvesi penaisia it's all about money but o tatu o tunu ura vai mal Pacifica atua there's a talent what a talent le leile ka lengi ko como mele le apa patu Australia ina ia tu lazy messi ai tu tonu ta fiofi tu tonu o tunu asia langa le o manui ai New Zealand manui ai tu Europa manui ai Australia manui ai sia tu fai con kalake ida tatu tama fana not only us Samoans also Fiji and le Fiji le o solid le la to lo kapiesia langa foi ona compete sono le top 12 ia por New Zealand io au tatu ai Samu ua tatau ono tatu wa vai to awani to e mai nisim fai mai ele o la kapi ele ta alo te telefono te le yo le afianga o le CEO malunga tangata lo fatau teia tatu au pe a le malie le loto le tamta alo io ai loa le ai se tupe te tongi e tamta alo fai se fainga le lei o mea ai o a mea i le ai ai le o le upo fai ese tatu amio io tatu wale si fa sala lauia ua te so ona tautala pe afa pe e te li loa i le tulanga le me sa le New Zealand no fa no longo le i lana pokalang sentiment tata ia tia io o te tinga ia ulea na tu il kino o te itai aisia ele mfaina to pati au mai moa to mai le fa ali to opinions to ai loa o le fact le mena te tarno ia ina o e loa sa e tinga ina ai le o le sau tala no opinions e te loa ele i tauina se taua i nei to talonga mo le atu o aurai ele se fa por kiki le mele o le mele manatu i ele li pale mia ua matua i alu solo muli le la kapia le tatu atu tuale anga fai ele sta mai leanga tau ale pito filo toi titi ale qualify le World Cup ele se la tala ale li pale mia a fai la le tau pito filo le tatu au fai se painga oai ele o tamata alu ele o coaches tu se pe fe me le ta alu ai a le fia tamata alu ma coaches ile fa tino ina ala to o sau fa fai i fa ululungon tanga bangale na o la me fai fa tai tai la na sui a tole po avi ese te telefono sui plesiene sui le no tatu lolo la ile o le asia results le lei o le amau mai and then we will go from there e sa o melo te tano tu pile ai io ai le te ia o mai fa ali mai opinion he never been there never na tele tofo le ile mo finga tal mole tisi lo kede lo tau au ta otto le tuli io concussion pe me feto ai telo tengi ngawa ele tuli lima ngawa ele me ta ele to tele langon na tinga o me io tu tele langon na mo ngawa tu o me ta longa man sa mo la tu tuli kon kalat
Ko ke le aku la o ko ia sa fa'il te telefono mana tu tu e su e me mo e man lumana o tanta alo ia. But they paid their own fare to come to represent Samoa. For what? Nga fo le talonga e pele le atu. E pele ia Samoa lan talonga. Ai len fai lan tatu mai whapea. Io e. Ta tia le meo lo saufa ani mawhauwhaunga i lungo le mele. I'm telling you. A ualu atu au whapea. Whapea sua. 10 years to represent Samoa. 10 years. From my school time to the professional level. Io e. Au ki ngā lai mea ia. O te alofa I tamata alo le atu. O te le kea o taimi. I don't really care about me, myself, and my time, my era. And what's right? Paule me o te kea I tangata o lo carry ina the flag of Samoa at this moment. I le mawhaina toe angiangia le fua leo Samoa. Pe ale suia le poa. Ave ese tu le epa. Leilo loa tupe le man Samoa. Leilo loa tupe. They didn't even well itemize where that money go. Toi le te talon tu no fotanga te I o te tau na ese. Ua te tau o na lava le latu temi ai o mai se fai sisi fua stapu po le ase me fai ave se whainga fo. Ia, ore nā. Ta tia le melea ore tatu o mai fai mai. E le fuaina la kapia Samoa I le results. Don't even go there. Setala. A e anu foi te onga. E fua le progressive I le onga. Ia results. E te le tua ia se fai a onga. O au results e fua iai laua onga. E pe au lakapi. Tau le pito filo le aua le tatou atunu. Pe ti lava so e mai matunu fto ala kapia nafi. Ke le loa ue se au lakapia percham. A renga tai ma tatou atunu le final. Percham. Pele sauma. I never knew. Tele iloa se la ko ala kapi. Ko alo ngeia inga ua talong munmuli lam Samoa. A tai tutusa. Ko lola auto. Leanga o atunu uma le lalulangi le finga ngau ina ia maua se avanoa o lo latou atunu ue pele ia I latou. Isia foi whaangata. Ai atatu. Luma arson muri. Ko mai lole fai mai le ai o kapkua I uma I kam ka anu. A whekiri ka alo. File mu. Io e. O ke file, ele se me whengo fia ka penganga mo kan ka alo. A whai e se tua inga tua I le awari I elo kia kupe. Io e. Leanga e pena whai atu. O le taimi nei o tamaru e taimi nei. It's all about money. Money. Ile o koe ka alo fua sisi. End of the day, Honorable Prime Minister, wiki popore o I tala tu le pare fai mei koe longa e sengi kolo e kolo oye o sari e kolo ye. Ka ingo e sori. Oye o skari e kolo ye. E pe kolo ke o skari e fa be me o skari lalo fa ke kolo mai foi. O se pale mi o sam. E wa menga maua. Menga maua. Io e. Se vai ma le oso mo fe mai e tu vai lona segni lau del malito me la kolo ya lo e vala o saria. E lo le ngalo makanga. E pe kolo ko fa pe o skari ai.
Are you Prime Minister of Samoa? We are proud to send the money to the man, to the leader, to the Prime Minister of Samoa. Are you? Are you the Prime Minister of Samoa? If not, then sip it. Hena. Maoe involved. Go get involved. Ti uni la kapie tu maro. Go get involved. Tau doa la ele papena lo mai ati e whaururunga. Tu tele o feeling ai tau mwhainga o uni. Subunits. O to tonu io e sau whai subunits. Tau mai lole tonu io tau sau whai mei. Ai le ole involved ni subunits le ai ni au atu nu ma to fianga to mai to le te tele im talo ke me kele la tu. That fellow tell, I'll see you tomorrow. Na ufianga le lipa le mia. Yo. If I were you, fa to atangwa senyi pe amanino le leila o sila ma le va ai le ka peneta. O le ale mea e mawhai le malo o na whai e whesoa soa ni ai. Le ai ma se ba ai wha purkiki. E le o a apa fo i se lima o le, le te whalongo whai maitala le. O ane o tau e whai wa ai le poa no ai tau me umana. Ana wha pe apa le lima o le malo i tutonu. E sui atu le malo tofi tutonu. Le ai. Anu whanongo le lei e saunoanga le li pare mia. It's right on money. Yoi. Whanongo le lei ai ai. O swinga o mea ia, swinga o mea uma ia. E sui e o tau nai tutonu le uni la kapi. Yoi. Yoi na. Ea, manino complainte. No whionga le li pare mia. Whatua e tango e whailau autograph lungo siatina. A ua e mautinoa. E malutia. Le netu petele. I se ainga whae tete a le tatu whainga maro. Manuia tele le nea fiafi. Ona o le asosā le nea i matou. Ia, o le ale umina wā. Ia, se matou sa utautua mo oi le nea fiafi. Nuia tele, ia, le tūla o toi o le asosā pa ia o le li. Ia, i matou i California nei. Hai mo teimi le nei. O lautou ona masani tuila epa whaafitai li o sua. Ia, alofa tele atu sa mo tatu tue whiloa i le aso atai au. I le teimi masani. A maua wanoa mtama le tā. Tatu malona tai au. E tiskasai mea ia le lakapi. Ia, tapsia ia maua se wanoa tai au. Man whaloalo. Alofa tele atu.